Thutha wa gucoka na muciĩ muthenya wa ira kaunti-inĩ cia Uasin Gishu, Nakuru na Baringo, Umuthi William Ruto atongoririe imatha rĩa kura rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza Kĩrĩma-inĩ. Ruto na batoni yake makĩhungura icigo itiganĩte kaunti-inĩ cia Nyeri na Murang'a. Na Rũmũrwa mjambo Kaunti ici cierĩ arĩ imwe cia icigo iria Ruto akoretwo agĩcera kaingĩ na kaingĩ, na arĩ thikũ ithathatũ itigarĩte bũrũri ũrĩkĩire faini gĩthurano-inĩ kĩnene kiumia gĩũkĩte. Ruto akĩoya mweke ũyũ gũthima kana uge wake gĩcigo-inĩ gĩkĩ no mũrũmu kana hihi nĩ mũcambicũre. Iko na uhakika 100% ya kwamba huyu mwanaume atashinda huyo mzee wa kitendawili na kura mingi kuliko ile alishindwa na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tarehe 9 tumekubaliana kwamba ni William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Ni hapo tuko. Hebu nione kwa mkono juu. I never put the question. Watu wana Rumaru. I never put the question. Sisi hatuna shida na wewe rais wetu. Sisi ndio tulikuchagua. Lakini huyu mtu wako wa kitendawili, hapana, huyu tutampeleka nyumbani asubuhi na mapema. Atongoria ngwatanĩro-inĩ ĩno no mahinyĩrĩirie mũingĩ gũthingatithia thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ. Ruto agĩkũmithia igeria rĩa atongoria amwe rĩa kũhũthĩra macibũ na nyanake nĩguo gũtumũra gĩthagathago icigo-inĩ imwe. Nataka kuomba nyinyi kwa heshima, msikubali kutumiwa vibaya, kudhulumu wale watu mnaongoza. Huyu Karaja Kebisho PS ameita machifu wetu na kuwaonga na pesa ati wakuja watafute kura ya Azimio. Nyinyi si wanaanza mwambia bali mtapeleka kura. Wale wanakaa bali wanaweka leaflet everywhere. Tunawaambia hii serikali kazi yao ni kulinda usalama wa raia wote, na Wakenya wataendelea kukaa kwa amani. Juzi mumeona wanaanza kujaribu kupiganisha Wakenya. Sisi tunasema kama Kenya Kwanza tutafanya uchaguzi wa huru na haki na amani. Hatuwezi kukubali mtu yeyote apange mambo ya kuchochea Wakenya. Wakenya wanajua watapiga kura kwa nani, kwa vipi, na tutaheshimu kila mtu apige kura mahali anapenda. Atongoria aya makiuga ang'ethanĩri ao wa Azimio la Umoja nĩo marathagania mĩbango ĩno thutha wa gũkũrana nĩ magatorio gĩthurano-inĩ. Ruto akĩũria Raila Odinga agĩtĩkĩra maumĩrĩra angĩkanahotwo. Kazi ya rais ni kuchunga watu wapige kura kwa amani, asijiingize kwa uchafu ya wale wanapanga vita ya kuchochea watu. Sasa bwana kitendawili, wewe sasa usikie mambo ya rais. Amesema usipochaguliwa wewe usilete fujo, usipange maandamano, usijiapishe, wewe enda nyumbani polepole. Muteithĩrĩria wa Ruto Rigathi Gachagua ndanetigithia kũhũrĩra ndebe arĩa marahũranĩra iturwa na kĩama kĩa UDA, akĩũria mũingĩ ũgathura ahũranĩri othe a kĩama gĩkĩ. Serikali ambayo inakuja naongozwa na William Ruto imefikiria mambo yenu. Mumeumia kama sisi. Gharama ya maisha imegonga nyinyi vile imegonga wananchi. Sisi hapa tuko gangari, tutasimama na wewe. Niaigana makarogoma na William Samoei Ruto. Atongoria a kĩũteti mabatie gũtiriha mĩhang'o yao ya kambĩini mũthenya wa Jumamothi kiumia gĩkĩ.